Kuthe kusuka kwase kuvela amadoda amanye phakathi kwezwe abaprofeti bamanga esikhundleni sokuthi bebatshela abantu ukuthi yexwayani phumani ingozi lenihamba kuyona babashoshozela ukuthi la madoda kuyo yonke lento ayikhuluma bakhuluma manga siyazi thina uNkulunkulu ukhulumile kithi kanjena kanje ningakuyeki lokho abantu ke base bethi bukubona ngoba bekhuluma izinto ezithandwa yibo kunjalo kulomhlaba esikuwona ungabona abantu belandelana beyinsikinsiki uma ingqondo yakho ingalungile kahle ubusuthi kusho ukuthi uNkulunkulu khona kanti cha kunjalo izibozi ziyezwana isho njalo inkosi ithi ziyezwana uthi ungabona esinye siyongena endlini khona esinye uthi ziyezwana ngisho ngabe singale phesheya kwentaba siye sizwe la esinye singakhona sihambe sisifune size sisithole bese ihlangana ke ziba yiningi uma zithanda ziqambe zithi uNkulunkulu lowo ozihlanganisile uma ngabe bekungasiyo uNkulunkulu ingenzeka kanjani sihlangane sibe baningi kangaka ingqondo ke yeziwula injalo ngeke futhi uzenze lutho ngabe kusaba bikho nobuzayo ukuthi kunjalo khona kodwa izwi likaNkulunkulu khona yini phakathi kwethu likhona yini phakathi kwethu nakhona la kwaba njalo kwavela amadoda phakathi kwezwe athi hayi ningalaleli nalokho enikutshelwa umbuzo wami uthi kuleso sikhathi lapho kwakhulunywa khona kanjalo incwadi yayiphi lapho kwakulotshwe khona umthetho ngoba uma yayikhona kwakungeke uhamba inabantu bethi awusiphenyele lapho kwakulotshwe khona abanye abantu abezungizwa ukuthi ngikhuluma ngani ukhona ke engakwenza ngalokho kwabanye anginalutho engakwazi ukwenza ngalokho indaba elikhunileyo ukuthi phakathi kwabantu abangakuzwa mawukhuluma into ukhona abanye ongabasiza mhlambe ukubeke ngendlela kukhona abanye abantu ongena kubasiza noma ungakubeka ngandlelani bathe mase behlubukile kanjalo vukelwa izitha uma sebevukelwe izitha babuye bayisole mbuso yombili baphenduke lo asayikade ngikhuluma ngaye ngaseqaleni wayeyinkosi yesinye salezi zizwe kodwa yena wayengakaJuda ufika kwalomprofeti ufike behlubukile nabo khonza ngaleyo ndlela abathanda ngayo uNkulunkulu ke abavusela izitha ethi uyabakhumbuza ukuthi ake nizibheke izinto eziningi ezikhona kulelizwe lakini nasemhlabeni nje khona ezinye eziyinkulumo esho njalo ukuthi ake nizibheke kodwa ngoba inhliziyo ilikhuni ngoba isinkwa sekhona ngoba kusekhona neyembe akuzwakali futhi sibaningi uyini wena siyifundiswa thina siyazi ungasitshelani thina kukhona izinto ezinehlelayo nasemzini yeni na semazweni akini na kulo lonke lelizwe lakini ase-Afrika ezisenzo sikaNkulunkulu sokunikhumbuza khumbulani kodwa inhliziyo yeni ilikhuni kakhulu njengetshe likhuni la endlini kuniphandle kunemzini lapho nihlala khona nasemazweni akini lapho niyakhona nabo babe njalo ma uNkulunkulu eseyifasile kakhudlwana leyo ntambo abe sebephenduka abuya ixegise kube ngathi kungcono kuthema kusuka wayesebanikela ezitheni zabo
sizwe nje kade esasingelutho singenamandla sabahlasela sizwe sase-Asiriya sabashaya behlula kodwa kwakungaqalanga lapho kwaqale laba bantu base-Asiriya beyisizwana nje uNkulunkulu wabahlomisa kwaba khona izizwe abagudlayo abahambe beyihlasela beyinqoba bethatha amadoda khona empi bethatha neindlela zakhona zokulwa baze bayisizwe esikhulu abaze babona laba ukuthi uNkulunkulu uyabahlomisa laba bantu lapha babhekise khona babhekise kubo akwaze kwaba bikho phakathi kwabo ukuthi la osho ukuthi laba bantu njengoba behloma kanje njengoba benza kanje induku kaNkulunkulu asigawulela yona ekuhlubukeni kwethu bahlala baqhubeka neindlela zabo ababenza ngazo abaze babona ukuthi uNkulunkulu balolela umkhonto uyabahlomela njengoba nakini lapha kulelizwe lakini khona imkhonto uNkulunkulu anilolela yona ngayibona namakhosi nawanakile nabefundisi bakini abanakile namadoda asezweni lakini awanakile banye banaka imali abanye banakeni le abayinakileyo nezinsizwe ezincane nakutshwala ezinye azibona ukuthi ukhona umkhonto ozayo so uhambe ufike lapha phakathi kwalelizwe lakini ngenxa yokubukhuni beyinhliziyo zenu